došlo u hadisu Seobana radijallahu anhu, koga bilježi imam Ibn Mađe u svom sunanu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, hadis je vjerodostojan, je li? Kaže, ja znam ljude iz moga ummeta. Inni la'alamu aqwaman min ummati ya'tuna yawm al-qiyamati bi hasanatin amsala džibali tihamete bejda. Kaže, znam ljude iz moga ummeta, moji sledbenika koji će doći na sudnjem danu, kaže, sa brdima dobrih dijela kao brda Tihameta. S ogromna brda. Kaže, fe jeđaluha Allahu heba'en mensura, pa će Allah učiniti ta njihova dijela rastorenom prašinom. Ništa primiti ovdje neće. A u Kur'anu se spominje izraz heba'en mensura. وَقَدِمْنَا إِلَا مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. I mi smo njihova djela uzeli koja su činili i učinili rastorenom prašinom. To je prašina, to su čestice one koje lebde, kako kažu mufesiri, po prostoriji, kada ti sunce udara, znači kada ti pada svjetlost u prostoriju, vidiš one čestice kako lebde. Kada bi čovjek uzeo, to su djela nevjernika. Da kažeš nevjerniku, hajde uzmi, sakupljaj to sebi, cijelog života sakupljaj u nekakvu kesu, da imaš na sudnjem danu nešto. I da cijeli život sakupljaj, nikad ništa sakupljaj ne mogu, to se može sakupljati. Dok pođeš prema njemu, ono pobježe, tako. To su djela njihova. Tako će učiniti djela ovi ljudi iz ovoga ummeta, heba'en mensura, rastorenom prašinom. Pa kažu, menhum ja Rasulallah, hatta la nekune minhum, wa nahnu la nešoru. Kaže, ko su oni, Allahom poslaniče, da ne bismo bili od njih, kaže, a mi nismo toga ni svjesni. Kaže, hum akvamun je'hudhune mine lejli keba te'hudhun. Walakinnehum unasun idha halavu bi meharime nahim tehekuha. Kaže, to su ljudi, kaže, klanjaju noćni namaz, kao ili. Svako se veće budi. Ali, kaže, oni su ljudi, kada se osame, prelaze Allahove granice. Zamislite, znači, čovjeka kome djela njegova propadnu zato što je prešao Allahove granice. Gdje? U osami. U osami, kada se osami. Uzvišeni Allah kaže, ja'lemu ha'inetel a'juni voma tuhfi sudur. Zna oči koje pronevjeravaju i zna ono što prsa kriju. Kaže Ibn Abbas i ostali mufesiri, ili mnogi mufesiri kažu, to je čovjek koji stoji sa grupom ljudi i prođe pored nje lijepa žena. I oni gledaju u njega i on obori glavu. Dok oni se okrenu obore, on je okom je skenira. Da je ocijeni kakva je. Dok ovi gledaju, on ništa. Dok su oni oborili ili zabavili se nečim i on je, tako, pogleda oči koje baraju. Pa su ovi ljudi bili u osam, oni su bili dobri muslimani sa drugima. Sa drugima kada je sve potaman. Ali kada sam dođe i otvori, uđe, tako, na Iblisova vrata, pokuca Iblisova vrata, koja se zovu Google, onda on tamo više nema granica. A kada uđe, kada sjede na Iblisovu stolicu, koja se zove YouTube, onda znači je, tako, sam sebi omuč stavio oko vrata. Ne gleda ni šta otvara, ni kako otvara, ni gdje ulazi, ni kakvi su klipovi, ništa. Ne bi to nikada uradio pred ljudima. Zašto se to uradio na samu? Zato što nema bogobojaznosti. Pa gospodar te tvoj vidi pred ljudima i vidite kada si sam. Pa se ti bojiš i stidiš ljudi, a ne bojiš se gospodara. Znači srce prazno. I takvim čovjek srce dođe, gospodar moj, moje srce da se vagne na sudnjem danu. Pa to je srce lakše nego pero. Jer nije napunjeno bogobojaznošću. I zato Ebu Bekr nije pretekao ljude sa puno namaza, ni puno zekijata, dobrovoljnog, niti puno zekijata, niti sedake, nego onim što je u srcu. Ta ljubav koju ima prema islamu, prema uzvišenom Allahu, pa nema strahopoštovanje koje ima u srcu, time je pretekao ostale.